manu kung sa manatang isang ginigisagan logo. Sinepuesta na bukadan mo, milegleg mo, gineman suwa sa napanatan. Dahil después de este man madistelaron mo, minaliam ni matunay kinanya kumo si Jesus. Asay na sendo, asay na tiniusan, asay na mamit na Pilinas Maria. Tatsuti hampirin sa nanay patpon ni Malimu. Tapan manaw susut. Diyos ni kumay pinto na malingo hogi sa Jerusalem anay papat kun hao. Sa dosi isa kan mo. Na enaw panagwe muno iman malate si hagi kumazus na hago ha iminalate ni tata. Sa enaw na magok mo ni pinitin na anay sinedagwe giminatres na haani. In tata susud hao non na magok surdahe. Sa unalikaw sa unsod hao magok. Hago nilalalasan mamasasay na gimanay hinikong na haani tayo no more. Estamos
si susungine ki Maria tanu matunay tata. Tatagaw ko ininyo piti tu azutu sampa po na ihit mitagunya. Sana para ininyo. Specialmente para si Jessie Sablan. Si Bob Dreñas. What is that on? Sister Haji. Grace Tahaji. Sister. And my Joseph and Zubita Manibusa. Tatan mami nagagaw gilangi dumatunay na mo mamalay ko Ginoo mo mapatina si Pitoma si Tano kong gilangi. Si susungin kay Maria Pulau Graso si Jesus kagi kita ko matunan si todo si kamalanga na tunay pinanya kuwan. Santa Maria na Diyos ang kami sa pagpapay mo kami. Umatunay tatalay niya sa Ave Maria Purina. Ave Maria Purina.